Umemola lapha ekhaya luhlukene. Abantu lapha ekhaya ababizwa ngendlela eziningi. Khona abantu ababizwa ngoba kufiwe makubo. Kongene kakhulu kufa. Behambe behle benyuka befuna okuba lokhu kufa bengakuvala ngani. Kanti indlela uNkulunkulu wasephakameni abamema ngayo. Ezwe ngozwile ekuthiwa noke nihambe niye kwaShembe. Niyonikela mhlambe uShembe yakunisisa. Afike umuntu lapha ekhaya akubike lolu siza ababhekene nalo lokungcwaba unyaka nonyaka. Bese uNkulunkulu ebapha isibusiso ayivale imbobo yethuna. Bese bembona abantu ukuthi cha uShembe uNkulunkulu ngoba uphelile unyaka wazalandela wesibili ingakaze kufiwe ekhaya. Ngoba kunemizi enjalo maNazaretha eseyahlala yakwenamela ukufa sebeyazi ukuthi lapha ekhaya unyaka nonyaka siyangcwaba futhi abantu balapha ekhaya bahamba ngendlela eyodwa sekwaze kwathiwa ukufa kwalapha ekhaya lokhu sebeyakwazi. Ngoba zalo abantu abahamba emhlabeni benento zabo ababezenza bekholelwa kuso okwakuthi mangabe ekhambe indoda noma ngabe ekhambe unkosikazi ngendlela engaqondakali bese kuphuma ababili abathatha amadoda ethatha isagila eyofuna okuba lo muntu ohambile emhlabeni uhambe kanjani. Bese befike bethola bese bemthola umuntu obasizayo bebuye nemithi yokuba kuzocushwa isidumbu sikamufi. Thiwa mfowethu njengoba singcwaba hamba nalezinto kuyothi ebantwini abakubulele bese uyiphindiselela kubo. Abanye bengcwatshwa bephathiswa ikhali, abanye befumbathiswa imithi kuhambe isikhathi ngampela nithi niyezwa laba bantu enanibasola noma enanibanuka ukuthi bayathinteka ekhambeni kababa wenu noma kama wenu bese nizwa kuthiwa bahambile emhlabeni bese kusala inkinga yodwa yokuthi lo muntu njengoba namngcwaba nesikhali maye sebaqedile laba bantu ababembulele sekufanele abuye phela ezosha ekhaya okuba usewenzile umsebenzi enamphathisa wona bese phinde ngena nakho lokufa ekhaya kuqhubeke ukufake phambili kanti kwafakwa yithi mzukwane esilanda umuntu owayezoxupha isidumbu sikababa ngoba sithi akayiphindiselele ubaba kubabulali bakhe bese kugcina kuyinto yala ekhaya ukuthi abantu balapha ekhaya bahamba ngesikhali emhlabeni sesikhohliwe okuba kunomuntu esamphathisa isikhali mzwane engene ethuneni noma sesimenzela umsebenzi lo muntu asakhumbuli masimbuyise ekhaya ukuthi kambe samngcwaba nesikhali bese ngena naso lesikhali kube isona esiqeda abantu ekhaya uze kuthiwa usibani uginqiye nemuntu washona uze kuthiwa usibani ugwaziwe washona kanti baqedwe lo muntu esamngcwaba nesikhali ethuneni. Ungahamba umhlaba uqede akekho umuntu okwazi ukwephutha umuntu isikhali ethuneni, akekho umuntu okwazi ukugumula inzilo ethuneni ngoba abanye bethu bazalwa abazali abahamba emhlabeni bezilile. Ma uthi uyangapha kuthiwa kunamanzi amnyama, uthi uyangapha kuthiwa kunamanzi amnyama kanti kwenzeka ibhadi kwathi makhamba ubaba emhlabeni mhlawumbe umame wayesezila uthe kuyona leyo nzila wayesehlabeka naye kwagcina sekuhluthulelwa ngenkukhu kwathiwa masibani beke phansi inzila ngoba mhlawumbe iyona egulisayo kanti umame wami akaguliswa inzila uguliswa inhlambuluko eyayikhona phakathi kwakho nobaba eyagcina ingakhunywanga landa umama ngoba sefuba kwathiwa akazohlala emakhandleleni ehlalela umuntu owafa bexabene. Ngoba eminye imizi namhlanje iphelile ebulawa izona inhlambuluko imizi eminingi ayakheki nje siyakha phezu kwamabibi abazali bethu bahambe emhlabeni benezinto ababeyigodlile benezinto ababefihlelele zona nawe uyazi lapho ozalwa khona mhlambe naze nasuka nathutha lana nakhe khona nazokwakha kulelizwe ngoba umndeni wawuzalwa kona umndeni wawungasangenelani umndeni wawungesezwani nihleli lapha enihleli khona nje nobaba wakho abafowabo bafungelana wathi umfowethu ngiphila noma ngifiluza ungalibeke emzini wami tivela lo muze yakhiwe phezu kwezibopho kodwa sengathi njengoba sesilapha amaNazaretha nobani bengakhumbula ukuthi lapha engivela khona ngivelaphi leli khaya neyisekelo zalo lakhe kanjani abanikazi balo bahamba benzeni emhlabeni
ngoba ngiyakhumbula ezweni lakithi sasingabafanyana selusa. Elinye ilanga siyahamba siya ediphini siphathiswe imkhonzo ngengisho lomusa ezweni lakithi ethi leli khehla lakhona noma amakhosikazi akhona ethi bantu bami mangabe ni ediphini anongisiza nifike ngumabhalane ningicelela umuthi wedipha. Lo muthi wedipha wawuthathwa kugezwa inkosikazi eyayigula eyingafi ingasindi lapho eyayisuka ihle ikhona le nkosikazi kwakuthi mabeyisusa kusala isikhihli sempethu bethatha umshanelo bese beyashanela bethatha umuthi wedipha behlinde lapha endlini behlanganise noshibhoshi beyinqanda bezama ukunqanda ufunde encebeni kodwa kazasinda lo nkosikazi. Kwahamba isikhathi lo mama wacela umndeni okuba kahlanganisela umndeni wayefuna ukukhuluma wasuhlanganisa umndeni othi Manazaretha noma umndeni walapha ekhaya kunento engifuna ukuyikhuluma ekuyiyona efanele ngabe kade ngihamba emhlabeni njengoba umphefumulo wami ungaphumi obanjwe yiyo. Othi lo nkosikazi niyakhumbula yini Manazaretha noma umndeni walapha ekhaya kukhona isikhathi umyeni wami ayesebenza ngaso esweni lokuhamba kwenye inkampani yakaSaphi othi wayebuya kanye ngonyaka kodwa kwathi ngelinye ilanga umyeni wami ehambile ey'nsukwini afika ngazo lapha ekhaya othi wabizwa kwathiwa akazobona ingane ngoba mina ngitetile. Uthi wafika umyeni wami endlini kade ecelwa negama lengane ukuthi ubani. Uthi wafika wayibamba ngemlenze yombili ingane wayibuka kanjena wayibhekisa phansi ngekhanda uthi wayeseyijikjela kimi wathi ayakuyena usibanibani lokhu akhona okwala ekhaya imbala yalapha ekhaya ngiyayazi. Othi kwasekuhlangana umndeni wakhala lo mama ekuthi indoda iphika ingane yayo beganene ngoba khona amadoda ondla ingane zawo kodwa yamlobola lo muntu inkinga uyayithola ingane kodwa kuzona zale ndoda yinkomo. Yahlala le ndaba uthi ke lo mama wathi mayephika lo baba ethi lengane akuyona yakhe kwasekuhlangana umndeni kwabizwa abafowabo abanye kwelinye izwe lasenhlazatshe kwathiwa nangu usibanibani esigilela imhlola ethuka umakoti ephika nengane ake nikhulume naye nina abane wabo thiwa kwakhulunywa kwathiwa isibanibani wonile njengoba uthuka umakoti ngoba mawuphika lengane usho ukuthi wakuphingela kwathiwa akakhiphi imbuzi embili eyokugeza umkakhe aphinda ageza ingane ukuthi wayiphika njengoba wena ubiza isibongo sikayihla kuphika nje wagezwa ngubani. Ngoba phela wena ubaba wakho wathi usesiswini nguma wakho wathi kakakwazi wathi umakhaya isibanibani bengayazi indoda ngaphandle kwakho yathi le ndoda ayikulungile kangivumi kangiphiki ngiyobona ngengane isizele. Waba nenhlanhla wakubeka uNkulunkulu wazalwa these ufikile emhlabeni wayesekusa umakho ubaba wakho bahlangana laba behlangana khona wathi sibanibani nansi ingane yathi indoda hayi sibanibani konke okuzingane makusencane kubomvana kuyafana awungiphi inyanga ezintathu kuya kwezisithupha kuyobe sekuhlubile bese ngubona ukuthi okwakithi nebhadi wahamba ubaba wakho emhlabeni ungakawuhlanganisa u3 months. Lesi sibongo sibizayo nje wena usibiza ngoba ugogo ozala ubaba wakho yambona uma wakhe kokhothiswa uyihlo kodwa ubaba wakho wazwa ngene ethuneni engakaza avuma ukuthi uyingane yakhe. Othi ke lo mama wahlangana umndeni wakhuluma nale ndoda yahlawuliswa lezimbu zembili yayikhipha yayisikhula ingane yakhula le ntombazane ikhula ngaphansi kwalezi inkulumo uthi yaze yandala liyaqhubeka liyasebenza leli khehla libuye ekhaya ngoDisemba. Uthi kwahamba isikhathi yathomba lengane kwafika isikhathi nayo yaqoma njengabantu bonke emjolweni yathandana nensizwa yakwesinye isibongo ezweni lakithi. Uthi kwahamba ngathi ngizwa kwathiwa umntanami ukhulelwe. Othi ngathi mangimbuza hawu umntanami usukhulelwe wathi lona yebo mama wathi yakabani insizwa ekhulelisile wathi lona yakamhlongo yasikhala lentombi.
ethi-ke ngesikhathi ngikhala ngangakhaliswa ukuthi lo mntwana ingoba ekhulelwe, uthi yodwa into eyayingikhalisa njengoba kwenziwa leya nhlambuluko yami nomyeni wami yokufika kwale ngane, iyodwa into engigulisayo njengoba ngifa ngingafi, uthi ngoba le ngane akuyona yalapha ekhaya, njengoba ngidliwa zilwane nje ezingidla kanjena, bathi abalapha ekhaya lezilwane ezingidlayo zingidliswa into eyodwa, ingoba kwabulawa imbuzi lapha ekhaya, imphefumulo yazo yaqanjiswa amanga, kwathiwa igeza mina, kwathiwa igeza ingane ngoba uyise iphikile. Wathi yebo, wayeqinisile umyeni wami, le ngane akuyona yakhe, ngayithola kule ndoda yakamhlongo, lena kuyiyona indoda yamhlongo ezala lo mfana omithise yona le ngane yami. Laba abantu bayelamanga. Uthi manje okungiphatha kabi indaba kamzukulu wami engimbone ehlupheka, into zakhe kayilungi. Leyo nsizwa sikhule naye ingaphambi kwethu kweminyaka, ngayifica ifunda first year. Le nsizwa ngafike ngangena nami first year, ngafunda ngaphasa, ngayishiya, ngathi ngenza standard 10. Leyo nsizwa yayifunda 4. yazi yasiyeka ka4 yahamba yayozama amatoho eGoli. Yathi mayifika eGoli umsebenzi ngawutholi, ngezwe kuthiwa isicula isicathamiya. Kwathi esicathamieni yabuya, nanamhlanje ihlele ekhaya ibamba amatoho lapha eqiwini. Malike lavela itoho ayithatha umalume ayayifake, kodwa yathi mayithi yaganwa ithatha intombi yahamba yalobola kaNongoma. Kwathi sekufanele kusalwa ilanga lomkhehlo, yathi intombi ayisamfuni, ulobole yesibili. Manje asazi noma kuyolunga yini, ngoba inkingi isesibongweni uzalwa abantu abazalwa indoda eyodwa, uzalwe phezu kwemfihlo. Ethi-ke le nkosikazi, ngiyacela amaNazaretha niye ngiyele emndenini wami bantu balapha ekhaya, niyongicelela ukuthi makwenzeka ngihambe emhlabeni, ngoba ngiyabona ukuthi mina mangifa angiye emndenini, angiye ezulwini, bekhiphe inkomo nembuzi namacansi bezongihlawulela lapha ekhaya, ngoba elami izulu kuthiwa lalo mndeni engaganela kuwo. Kodwa namhlanje elapha ebandleni kunabantu abaze bephume emaNazaretha bebopha imithwalo behambe beyebuhleni, ethi umuntu emhlanganweni, ethi umuntu emgidini. Kodwa zikahle ukuthi njengoba esuka lapha usuka emqashweni noma usuka efletini, yonke into yakhe iphelele efletini, ngoba umuzi ayegane kona usewawushiya, wathola indoda ebenembatha lengubo kaShembe, lengubo emhlophe. Angilazi iNazaretha liqoma kanjani. Kunamakhosikazi aye lapha ekhaya okwathi makhamba bayeni bawo ayiyeke inkolo abuyele emumva, ngoba yayinebhadi le ndoda, yathi yaganwa kanti iganwa umgundatshani, ngoba mase khambe yena ubaba emhlabeni ubona unkosikazi wakhe ebatshaza kuthiwa uMasibanibani usewafaka amabhlukwe, uMasibanibani usewaphuza utshwala, uMasibanibani emzini kabana emganile. Kubonakala amadoda eshintshana, ungaze ufunga ukuthi udayisa ngephilisi. Besebesha abantu ngoba kwakuyiNazaretha nje, konakalaphi? Kanti mhlawumbe umuntu ushawa icala naye labazali bakhe azalelwa phekwalo alangalungiswa, ngoba namhlanje nabantu makhulu izinto engamaqiniso ekuthiwa uyahlambalaza, kufanele kuyekwe nje kube kuthebelele yonke into engathi akonakele lutho, lifi ibandla lishone phansi, ethi uyazama uShembe ngapha uyelekelela kuthiwa hayi akasiyeke lo. Akasiyeke lo, sengigcina. Ngelinye ilanga esweni lasemampondweni indlamhlathi kaMayekisi uBhombela isuka emzini wasephakameni ibheke esweni lasemzimkhulu, isayidlula komunye umuzi lapha yanembumbulu, ifica umnumzane weyinkonzo, wakhelwe lo mnumzane indlenhle umuzi omuhle. Iyasuka indlamhlathi isihlwelwe, sayingena khona lapha iyakhuleka, ithi sikhulekile ekhaya. Athi lo mnumzane, hawu lolu hlanye olukhuleka esangweni kusihlwa olwaphi? Bese phuma lo baba aye kuyena, afika mbuke, athi ngakusiza ngani? Bese ethi uBhombela, ngicela ungiphe indawo mntu wenkosi yokulala, sengihlwelwe, indlela yami iseyinde, ngibheke emzimkhulu emzini wakaKhayeka kaNkabani. Basibuka indlayo le ndoda, ibuke ngaphandle ingene ibuke phakathi, besivula umnyango kunosofa kuhle kunama-tiles, besithi awubuke nje lana ubheke ukuthi kufanele yini ungena kulendlu.
yathi mawubheka nje lapho ungalalaphi njengoba kunjena wathi ubaba mkhulu cha mntanami angisakhalela ukulala endlini noma ngabe ihoko leliyana lenkukhu lilungile ngiyochelisa amageja mntanami ngilale nazo inkukhu. Yathi le ndoda hayi shona khona lapha ehokweni wayeseya khona uBhombela wayesewabuyisa eceleni amakhuba wabuyisa eceleni ingqolobane wayeseyangena nazi inkukhu lapha ehokweni wayeselala. Kodwa wayefuna mina nawe sesidlala ngaleli bandla. Bese sikuthatha leli bandla sikuphendula into ozokwenza icontent. Umnikazi walo walale ehokweni nezinkukhu. Wathi mayelala ubaba mkhulu uthi ke mntanami angithi uyathandaza wena umfundisi. Yathi le ndoda yebo ngumfundisi mina ibandla lami likhulu lapha. Uthi ke mntanami nami ngiyathanda ukufana nawe ngelinye ilanga. Mangabe uthandaza ozungibeke kulo nkulunkulu wakho. Uthi ngiyacela nama ngigeze ngibe muhle njengawe. Yathi le ndoda hey kahle wena hlanya nginasikhathi sakho yahamba yongena endlini walala ubaba mkhulu. Kwathi ekseni ngabo 4 waphuma wamegcekeni wanokha kule ndoda endlini yathetha le ndoda wathi ubaba mkhulu cha mntanami sekusile thina boshembe kasilali mase kuyisifingo sokusa siyahamba. Yathi ngicela ukukhuleka mntanami lapha bese ngihamba. Yathi le ndoda kwelikabani igceke khona amaNazaretha njalo othi mawuze kulona likhiphela isigqiki likuhlalise phansi kwesihlahla ngoba naku awufanele ungene endlini yakho. Uma ngizokuphuzisa amanzi libheka lezi inkomishi zeplastiki eziphuza ingane ngoba ngeke uphuze ngeglasi yalo. Makubiza umthandazo uvuka nathi ethi umshumayeli maNazaretha siceliwe kwasibanibani ukuba silethe uvuka nathi wezwa maNazaretha namhlanje ebuzana ethi ubani yena lo waziwa ngane esontweni. Uhamba ngemoto enjani? Kubuzana amaNazaretha ngoba namhlanje na kuyabhekwana mawuphuma kwandlwana uba yedwa umshumayeli mhlambe nomama ababili nakhona umkhokheli mhlambe nonobhala wakhe ngoba ephoqwa isimo nomkhokheli ukuthi akahamba phelezela umshumayeli. Kodwa makuthiwa sibizwa nje umuntu omkahle kuphuma nesinedolo ngoba zobe maningi ama-take away. Manje lapha kwandlana akho lutho so uzosinikana ngeke ngishiswe ilanga nje mina ngihambela ukuyohlala phandle lo muntu akakhile phela. Wayesehamba uthi ubaba mkhulu mntanami kulungileke wathi ngicela ungiphelekezele ungibeke lapha ngaphandle komuzi khona into yami engifuna ukukukhombisa yona. Basebehamba uthi ubaba mkhulu mntanami ngoba wena uyakhuleka wena umfundisi uyasibona lesihlahla ithi le ndoda yebo. Wathi ngicela njalo ntambama uma uthandaza uthandazele phansi kwalesihlahla ngiyobona mangibuya bese ungitshela ukuthi uNkulunkulu wakho utheni. Yathi le ndoda kulungile wayesehamba uBhombela ebheke emzimkhulu yasala le ndoda yathandaza ntambama ithema ithi yaguqa iyathandaza phansi kwesihlahla yezwa kwehlinto yathi yayibuka lento yikati lathi qithi lapha eduze kwayo yathi yalibuka lahamba thema sesesangweni laseliyaphela. Yaphinda nangakusasa yathandaza le ndoda lehlalela ikati laphuma lathi yathi yalibuka laphela. Uthe lokwesithathu laselehla kakhulu ngezigi yawushiya phansi umthandazo yayeka tha idlala lolu hlanya la kaShembe lifuna ukuzongikhatha namakati endaweni yakhe. Yayisishiya kanjalo le ndoda zaphela insuku ezine waphinde waqhamuka okanhliziyo emashumishumi. Uthe maye qhamuka uyahlabelela uzongena emzini wale ndoda uthi inkosi yami ubungithanda zingakaqini intaba. Uthe maye fika wathi mfundisi yathi le ndoda baba wathi uboneni ngesikhathi uthandaza. Yathi le ndoda ngithe ngithi ngiyathandaza kwehlikade emthini ngathi ngiyathandaza wesibili kwehlikade emthini. Uthi lokhu kwesithathu lehle ngezigi ngashiya phansi ngayeka ukuthandaza. Uthi uShembe mntanami angithi wena wahanjelwa unkosikazi ithi le ndoda yebo. Uthi kawunazo futhi ingane nakulo nkosikazi onayo nalona wahamba engenangane. Yathi le ndoda yebo. Uthi uyazi nedala ungabathola abantwana. Yathi le ndoda cha nceku isishintshile manje akusalona uhlanga. Sishintshile manje njengoba nawe udelela nje makhunywa umthetho kaShembe uthi bayaphapha bajaheni kodwa mawusulele emashidini utheni ngibizele enhlasuthi. Suku usuyifisa yonke imithetho manje ngathi ngavuselelwa uthandazele phezu kwayo.
Bathi ubaba mkhulu umntanami uyayazi yini into edala ungabathola abantwana? Yathi le ndoda chabo. Wathi mntanami singahlala phansi. Yathi le ndoda ngicela singene endlini. Wathi hayi mntanami umuntu onjengami akayifanele indlu yakhe ahlale khona lapha phansi kwalesihlahla. Base behlala lesiqala imkhumbuza ngoba uShembe uyakhumbuzana maNazaretha ebusheni bakho. Lesimthatha indlamhlathi ngomqondo yayisithi mnumzane uyakhumbula yini usewumfana wena usiyinkomo. Yathi le ndoda yebo. Uthi ngesikhathi kade ukhipha amankonyane ubuye edlelweni wathi mawufika endlini yakwenu kagogo wafika kwenze njani wena wasuwenzani? Ayisikhohliwe indoda. Wathi ubaba mkhulu umntanami ngukhumbuze. Yathi le ndoda ngikhumbuza. Uthi ngesikhathi ungena endlini wena wahlangana nekati liphuma exhibeni. Uthi lelo kati laliphethe inyama okwakuyinyama yenkukhu. Uthi walenzani lelo kati? Ithi le ndoda ngabona ukuthi leli kati njengoba liphuma nale nyama nje ethe ugoga ngiyothatha ukudla kusobala ukuthi leli kati le nyama elithathile okudla kwami. Uthi ngalihupha Shembe ngalishanga ngalibulala. Uthi uShembe hele mntanami awubatholi nje abantwana umphefumulo waleli kati owalibulala iwona owasuka hlala esibelethweni somkakho ngoba lithi Shembe lo muntu wangishisa ingane zami ngicelisa naye ngiyohlala komkakhe ngeke abathola abantwana uYosefe ezwe lobuhlungu angizisa bona wena ulibulala ngikati. Akaze ngini uthunywe ubaba noma uthunywe umkhulu ukwathiwa hudula nansi nje mfana ngoba uyahlupha idla amaqanda wafike wayikhunga ngesihlahla njengendoda yakamkhize eyayihlala lapha kwaMashu ehostela. Ithi le ndoda yakamkhize yahamba emsebenzini yathi mayibuya ngesitimela ntambama ithi kwangenwe esitimeleni kuyashunyayelwa esitimeleni. Uthi wayesethi umkhize hayi ngoba abantu bancane namhlanje angizukushumayela. Wahlala phansi umkhize uthe mayehlala kanti kuzongena abafana babamba inkunzi. Uthi bababamba abantu inkunzi bathi mabefika kuyena walwa nabo umkhize ngenhlanhla nomusa kaNkulunkulu wabehlula. Kanti laba abantu bazobamba omunye umuntu phambi kwakhe bathi mabembamba ethi uyalwa lo muntu bavelela abafana bamphusha kanti icapha zesitimela sivulekile isitimela siyahamba. Bamphusha lo muntu wawela kujantshi ngesikhathi ewela kujantshi kanti kunesinye isitimela esidlulayo siye eThekwini sizodlula. Uthi sahamba phezu kwakhe lo muntu uthi umkhize ngangiqala ubona amathumbu nezibindi zomuntu kwabuya konke kwazohlala phambi kwami bathi nje khihli lapha esitimeni. Uthi wayesehamba umkhize ekhaya inhliziyo yakhe inaleso silonda leso. Uthi wathi mayefika lapha ehlala khona eHostela wapheka kuthe mase kufanele edle umkhize wazizwa ukuthi akabuyise wakuyeka ukudla agcine engadlanga walala. Uthi kuthe phakathi nobusuku uthi wabona endlini sekukhanya kanti sengene inkosi ilanga. Uthi yafika embizi yathi mfana kaMkhize wasabela lona wavuka yathi Mkhize awudle ngani ngoba amathumbu isisu siyacomplaina thina boShembe sithi usibulele ngendlala. Uthi umkhize baba ngiphekile kwathi mase kufanele ngidle ngase ngikhumbula into eyenzeke esitimeleni. Ithi nguMahlombe manje phoma ukhumbula into eyenzeke esitimeleni yini edala ungadli. Uthi baba ubuhlungu engibonile umuntu efefa kabuhlungu eshayiswa isitimela ngabona amathumbu. Uthi uShembe umkhize kanti unalo uzwelo nawe? Yayisithi le ndoda yebo baba nginalo. Uthi ayisikhipha induku yaye ekheni yakhomba odongweni kwase kwehla ishidi leli shidi uyayazi ibhayisikophu. Uthi ayisithi inkosi ilanga yathi Mkhize ngicela ungibukele lapha odongweni mangabe unalo uzwelo bese ungitshela Mkhize uthi mzukwane wenza le nto uzwelo lalukuphi kuwe. Uthi ayisithi ubukisise kahle Mkhize ungajahi uzokubamba uShembe. Lo baba uShembe uhamba ungena nje kwasibhinqa amakhasana inyanga ufuna imithi nje ubekela abantu ithophe ethempeleni ngoba ufuna ukuphatha ngenkani uzokubamba uShembe. Lokubamba uShembe. Khona abantu abagqoka amasokisi lapha emathempeleni bengafanele bagqokiswa nguwe. Ngoba ufuna ukuphatha wena. Mawubuka amaNazaretha ubona nje efanele ukuphathwa nguwe. Lona wakhethwa ibandla umbone engafanele. Suze wafunda ukhifu iNazaretha.
uthi uMkhise ngase ngibuka yathi inkosi yamaNazaretha bukusisa kahle Mkhise uthi ngabuka abafana begijima bebancanyana behupha imalasi uthi base beyibamba le malasi uthi bayikhunga base behamba nayo baye ehlathini bathi mabefika ehlathini omunye wagibela emthini uthi wayesephosa intambo lona uthi yanyuka le malasi donsi ikhunga emqaleni uthi ngesikhathi silengela phezulu uthi base bebasa laba bafana umlilo uthi ayisithi inkosi ilanga lamalanga bukusisa kahle Mkhise bese ungitshela ubonani uthi inkosi kwangathi yimi nje lena lo basumlilo bathi yimi baba lona basumlilo uthi yasha le malasi yasha iyakhala lapha eyalenga emthini baba sumlilo ngaphansi iyaphila uthi bawubasile yasha le malasi yaze yafika lapha iqhuma khona uthi bahleka bahamba babuyele emuva uthi ayisithi inkosi ilanga lamalanga Mkhise ngesikhathi nibulala le malasi unembeza wawusuku uphi kuwe sibaningi sayishaya sibaningi sivinjwe imphefumulo yazo lezilwane esayibulala singabafana akaze sicela intethelelo ngoba kunomthetho wabe ngobhombela ngomuntu osuke efuya imalasi wathi awukwazi uyibulala ungayanga enkosini uyobika ukuthi cha bengifuya imalasi manje sengiphendukile sengilinazaretha uma engekho umuntu oyidingayo le malasi ndabe ezitha bengicela ukuyibulala bese ngiyigqiba ngoba uma ungakwenzanga lokho unesono noshembe futhi ngeke umbone uyovinjwa umphefumulo walesi silwane cha maNazaretha Try inkonzo eyinsizwa. uNkulunkulu emuhle. Siyabonga ngoye onguye. Siyabonga. Nkosi yethu. Siyabonga. Siyabonga Nkosi yethu ngelinye ilanga lapha nezweni laseMlaza lahlala khona kwakunensizwa yakashaba ngapha eMthwalume eyaba nenhlanhla uNazaretha ezweni lakubo babonakala ngayo esikhathini senkosi inyanga yezulu lensizwa iyasebenza yayifaka uyise lapha kololiwe yiyo yodwa lensizwa eyayihlala ibhingcile nasemakhaya lento yokubhinqa babengayazi bayibona kulensizwa bayibuza ukuthi ikhonzaphi kwahamba isikhathi lensizwa ngelinye ilanga wayeseyibizwa uyise uthi mntanami mangabe sewufuna ukuganwa ubongitshela mntanami khona ngizokwelekelela bese uhamba uyokhuluma nomalume bakho besilandwa lo ntombi izogana la ekhaya kodwa ungisize ngento eyodwa mntanami mzukwane usuganwa uzungamlandi uma wakho ebelapha ekhaya ulungehlala lapha ekhaya kubo ngoba uyazi ukuthi lapha ekhaya wenzani yathi le ndoda kulungile baba yayisiqhubeka lensizwa iyona ekholwayo uyisa kakholwa yalobola yenza yonke into yawakho umuzi saseyifika insuku zokuba isinelwe yayisiba noNembeza bebuza abantu eceleni bethi usibanibani uyosuganwe uma wakhe engekho ekhaya ubani oyomukela umkakho ubani oyomfundisa ukuthi lapha ekhaya umakoti mayeganile uyiphatha kanjani hayi mina nawe esathi kade sisinelwa ngayizolo ngakusasa unkosikazi wami wangitshela ukuthi asiphumeni siyokwakha umuzi wethu ngoba odade wethu bazele waphuma wena ukhishwa umkakhe ekhaya kwathi umkakho kwathiwa uzolekelela uma wakho uswazi abanemini ehlaza ukhahlelwa zintethe ukhana nemfino usuku nosuku wena nomkakho nihlale nihambe niyohlala lapha ko-Blue Lagoon nidle lezinto eyinamaglasi anama-umbrella uma wakho ngapha ukuzehlise fanele ahambe ayothekela ubaba kasebenzi lokho edrink okuthiwa iguyiko 18 rand ninefriji lapha enhlala khona ehleze ligcwele phama mawuke waphuma wena uyesitolo ubuya nonemenite ubuya ne100% ijuice ubuye nochocolate kodwa ekhaya leli friji lathenga ubaba wakhe esasebenza kaKopeletsheni uma wakho usazwa phendula wafaka amaplate nezipunu ngoba namakhabethe akasenawo yayisimlanda lensizwa
uma wayo wafika lapha ekhaya wathi ubaba uyafika uzodwendweni phela wabona nangu umali ensizwa uyangena uyaphuma endlini watikila lo baba wabuyela emuva taqhubeka udwendwe zawushaya wedlula isikhathi yathi emsebenzini lapha eRinyane eBridge yogibela isitimela kwaseqhamuka insizwe ekseni ngo4 zase zithi ziyayibamba inkunzi iyagoloza zase zithatha ngenhlamvu zayishaya yashonela khona lapho iyiNazaretha ngoba yathi inyanga yezulu iNazaretha ngeke lihambe ngesibhamu iNazaretha kadubuleki kodwa mzukwana kwasuka lona iNazaretha layothenga isibhamu wathi thina boshembe siyaqhela iNazaretha nesibhamu bese kusala likhonza isibhamu salo lidubuleka njengoba linesibhamu namhlanje ibhamu wathi kuyabukiswa esontweni noma umuntu ayemdlalene iNazaretha umfice sifake lapha egiya ngaso ngoba kuyabukiswa ngebhamu wenzela usabisa amanye amakholo emesabo bakuthiwa uyaqhweba uyaqhweba uzokusondeza eduze bhasopa uyashesha umunwe wakhe la sihamba lensizwe emhlabeni basebesuka bomndeni bayobika enyangeni yezulu bathi baba umfana wakithi ubekholwa lapha eNazaretha uhambe kanjani ngesibhamu shembe ithi inyanga yezulu bantu bami lowo mfana akadlulanga emhlabeni ngoba edelela umthetho kaShembe ithi konke kaShembe ubekwenza kahle kodwa into embulela iyodwa wephula izwi likayise ubulawa uyise abantu abami ngamazwi awabeka kuyena uthi bantu abami lo mfana wazi kahle ubhlungu ayexoxelwa uyise nesenze senziwa uma wakhe uthi uyise wayesebenza eThekwini uma esebenza eThekwini uyise kwathi ngelinye ilanga wafika lo mnumzane engashonga ekhaya wafica umkakhe wamfica nendoda uthi wathi kulungile masibanibani ngeke ngikhulume lutho ngoba shuthi mina ngisakufanele thatha impahla zakho ubuyele kini noma ngabe usufile bayokungcwaba bona abakini ngoba wehluleka ukuhlonipha umuzi wobabamkhulu wabona uthi ngcono ufaka indoda khona okushuthi mina ngiselutho uthi ke lo mfana walanda unina ebenizwe emxoshele icala lokuphinga into embulelekileyo yathi manifuna intethelelo hambani kuyise uyena umuntu onentethelelo yakhe akonanga thina boshembe wena usuwayicela yini intethelelo ngoba singaba khona lapha eThempelini maNazaretha kodwa abazali bethu mabeze bahamba emhlabeni besolile okushuthi lokhu ukukhola kwethu kufile angeke kwasiza lutho